bona moto bro na na ado na wabere mo pese mukunu obi amfa na asem emfiri na na ado so Ebushafo ma munyina akwaba eba Ghana TV GH. Pacho mesere mo like, comment, subscribe. Then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Bushafo yako NSM anyway. Just say mumu bi ni mu se na na de ekoso no ya na eye meya. Se enyansafo bi ti se mo amwo ho no. E na na meya. Na kaka jimefo ni bi dia. Me dia Mahama ne kura ye kire wo no me kura de nkesua. Kampese wo ye de sensa. Ti se koko no a wate so. Kampese wo tesoa na ba be 5 million pe. First price can 5 million pe. No mu di nyansa. Any say teachers and nurses and me who say omo so and as social media no mu so meet me tran kwase asem ma omo pa na me so omo kan commenting. Omo aban na abo aban papa na aba. Na fe omo so ayeden. Hwe boni ayafo te se Ghana fo no mu bi. Boni ayafo no ani edutufo awidifo no te se Ghana fo bi na omo so omo from ho so omo ye nsofo mreko a omo ye nsofo. Thank you. Omo nsofo omo soro omo so Ghana a Christian country. Omo so omo ye Christians. Omo ni mu Yesu oni mu omo. Yesu Christ on fa politics ho hwe. So omo so omo ni mu Yesu pa anka omo nto. Anka omo nkasa ntia na na ado. Se nsofo no. Edi ebe hu nti na omo se omo makremoni emedi Ghana so. Kremoni na so onim die no adwen papa he Muslims na wo Ghana na ya na eme ya se mo mama Christopher na wo Ghana na de mo madini no anase mo region no atwitwi fom because edi be hunti na omo so omo makremoni medi so na mo kremofo so mo support sa ensofo fo kankan tanta akromfo awidifo Ghana nse nyina afisa ensofo we no omo titi nkrofo maame no omo mantam awofonta busuafo say pastors we no say tight obi antua tight o tight e ho hia we no omo nya virgin ya tomato tight ama om muda munya musika mo mfa nto bibi na mo mfa nhwe say nsofo we no me mi nsuro mo say nsofo me wabonsam kora mi nsuro na nya mo nsofo we fi so wabonsam me ne kanyo no ne bo me mento ne hwe eti bi mi ti wo mi nsuro bayiye say bayiye bi bayiye me de ne ka edi ebe hunti na ni papa ba no oboa mo aboni efo abata ni bia mo Ghana na obi timi begina social media so say ya wo ye ma enya nanado ne behwe ye mama yen na namu tu school fees akase na odi mani amusu mumu ama no namu nsu ena ni 3 days ni 4 days me ma omo odan so man omo fra me say ma dum so aba na me si mumu ama no mo aban na aba mo bia fra me nka hu nkire me mo ma me nwe me ho aba papa amoto amonkoto aba mo se monto akwato aba ankrofa akwato aba ma ban fo no aba ne adu night na moda ehyew na ntontom so ha mo ba fra me menya moda me da light mu me wo yedum light o me pe fa me so me pe kwa me dem e ka kirem enti ne dia me ka ma Ghana fo ma te me ho ase sei akuafo na musu na nanado ubuoni no munyai bo na moto bro nanado na wabere mo pese mukunu obi amfa na asem emfiri nanado so mwa se nkrofo ya nanado ubuoni mwa na mu chese kan kura na eta mudi nanado atam saani alhaji mamudu bawumia na oba no hono wa yesa purukusu no amade ne beto so ode mawusi o se wade hwana odidi alhaji mamudu enye mawusi onye vota ni me pa ochopa ewusi wade se wa ba bi no oda wachi na musu odidi bawumi oye ewusi onye vota ni me pa ochopa okay onu ni tipani ayi bawumi ayira na hwa bawumi ayira oba papa bi wona ma hwa ewuraba wo maami a wusi wa ye dusu se dufochi e na nsuo mu tipani bawumi ayira na me na Ghana for de maka kire ma ne se mo Mahama no de ayam pen wasandi bia beyam enti no monfa mo ho adwen na monto aba papa emma kramoni no owadwen papa kramoni no ono so ye nipa enti mo pa kire se kramoni bia anko heaven ana Ghana for asofo empetefo nsofo na mugu ho no a mo de mo nkrofo yire no na ebinum muni ebinum ne nkrofo yire eda ebinum nkrofo awari egu akromfo no consultation fee 30 million for specific no moje nkrofo mo so na mabeka se mabobra mo ya kwasiampa fo bra papa na mabo
Krono sika buchi chim krofo ansa hiafo ansa eji o musika ma bakasa ma bobra eya mfa mo dan me bostu mo ho ne mo kaase am ho kra emma social media so se mo de be kire sa ma bobra mo ya kronfo pa na mo onyankopon ne mu bedi ni nyono na sa temu o hwe Mahama ewiase wo de kwan Mahama ewiase wo de kwan Mahama wo ye hwan obi ansuro wo mimi gina Mahama mi nsuro opa me baga na ene cheme mimi nsuro hwe ewiase amfa nkọ baabi o wo Mahama wonye kristoni ana wonye kramoni wo obi kura onnim nyame a wo so won de oye ewiase ni onu mpokura no ni tiri mo amrese Mahama wo ye owidi ni wo ye nipa bonefo wo ye wonyu wo tiri mo so eden adan ana manfo su wo behwe baabi ayi tuntum kobin ni omudi abobo omuti ni omusu emerewa enkwala emema emma Mahama nti wontie hwe ni mu antimi wa tete wontumo ene na wo ya Mahama ena wo fun Ghana niema nyina na wo fom no wo de kwa hefa wo a onfa nko Mahama wo a wonfa Ghana japade bi anko ba bia akonwa ne kura na wo teso no wo kura ya mfa nsio meka kire wo onfa nko ba bia enti bra ho ase na tie timamufo no ne hu nipa mabo na Ghana japade no enye wo nkura wo dia wati no ma nipa bre na Bible said ye odi nipa dodo aduani sie no nipa edi natam wati Mahama wo makom din krofo ene bibia nkoso wa Ghana edwadie nyina egu bibia nkoso wo so da wo ma we so ni ama wunua Ibrahim Mahama hwai Ibrahim Mahama wo dressing kura fata woni mu dressing wo ye titi kwani be ma wo dressing kura nyafe me na meka Ibrahim Mahama what says Kani? Ibrahim Mahama, Miss Unim dressing, anti-cossia dressing, what dress a crime fatal? Chrono Sicano, I am Samania. Chrono Sicano, I am Samania, Yamibe Chiamaka, Namodia, Montua Manimala Haji Mahmoud Baumia, Damantana Honamo, Baumia, Messi or Bagana, Motua Bamana Sobe this one, Bobe Sacraya, Bobe was a yes, Cramonin so again. Na kramoni no be di o man so mfie nwatwe after ono so no kramoni ba se di so mfie nwatwe kramofo be di Ghana so 24 years ansa na kristoni abedi me ka kiram a kristofo no bia kromfo amo Ghana ho no e din sofo na Mahama e chimi no amuntimi nka na kran kire no mo so da se na mo didi na adodan kwa Akufo Addo atam na ma ba na ma beka e na mo nto aba ma ba humia e din da jimi Mahama ejimi no adanti na mo nka nyame betua mo kanya atwomfo mpete sofo kokonte pa da fon sofo Me da say answer. The boys mami mo abe. I call line am on. Me da say. sintim pa cho si mi nua be ma si mi na Mahama de Yo, me da say. musume da mo Yeah. Me ba. Why you need God bless MPP Bremwell. Okay, where is my child so? And therefore, when you are my child. Now, Madam Mr. Free. You, Mr. Jeffrey suffer also. Honorable that I suffer a 3940. What the oh buy no. Yare outside 3940. Oh, my past not to change. Sir, very hard dream power, sir. I are Voice, me do yame. On for video, chest na guy near 3940 before so that's on here. And you know, grab voice. You do share. There's possible one for video. Yeah, be sabre wa hu se obi asasa ni bi da 3940 da what ogun bi da oh boys who ma obi asasa what so obi asasa ni bi da me can be pamcho we can go let me tell you this funny story. Yeah, stop boy yare otumi stop boy yare na otumi na pamcho e we can go okay why funny story and hey my past below see you Larry said, "Cause not boy nani manu."
Hey, Oh, yeah, is it yeah, for but- Paucho? Is it for Mr. Penny Paucho? God bless MVP. And now, me read this story review online. You see, there is a lady that was blind from birth. Mhm. And our sorry say for a miracle service. Healing, yeah. I'm healing. I'm healing. No, not dim rekai kon lokutini mami or crowd nimu. Eko hagin. Now, on so, Larry, that's the any beer. once that the enemy. All right, I trust me. Yeah, crown. Yeah, crown. Voice me so pa. Omonfa video e chese na guy no e take na photo before all rats out them no. Say na saw them on camera bo. Omonfa mra me kire ye. Say na take na photo. And as this here social media doesn't forget. Omonfa videos e chese ni fie nyina no na take na photo mra. Onye say nkra. Aba bet na so take na photo ndisi o sale no. Na number akono emu twen na se ba akomo e sote be kai ma akono. Set na photo na se ba akwo asene ba akwo. Okay, me question is say Ochin na miri eka ba ko na wase na no ho ana say ochin ba ko na da wade bi ko e de he no ye mo yezi ni ba nkra ho mo bo dam kra mo teto say ba wase na 39 40 what lo nzete we ndis ni yenim enye bone ti ana obi ani problem so ye ndis ni o na wo supporting me that's your that obi ani problem o but emeye unta jechiri so what I say now the MDC bar obeke kan kwasasam right but MDC bar there MBB bar there oh now why also a neutral o kasama nipa on yes we hypocrites me also we NDC and do baba nje ubo because we NDC ni but MBB ma me yes me de me Ghana ni nonsense na one free Burkina Faso one free Rwanda yenyina Ghana for to munya sam kwasasam no meka ka wono o kwasa ya as 3940 adaya this nonsense must stop also got na YouTube na kabrofo o got na YouTube na kabrofo oh slavery mental slavery o kabrofo one day okay enye nonsense but akan kasa na o hetene de enye nisi eka ada na got na YouTube you one kabrofo one ga ai mo kasa no what do you call it gano nka got na YouTube no when o mo kasa no Come on. What kasana no ko ehun say this nonsense ma stop. Also kono ujimi ukotna UTV na akan kasa akan the voice first near TV3 na GTV and no Ghana ho. Me kai pa 28 Manchester United na Chelsea fan I was like ye hwe no ayi Metro tata nkuma so kutapo no obi chin aba emu e clear na de hwe Champions League fan na enim UTV ababa de akankasa na ba abeka mo bia me na na eto wo kra no otie bi ama se GTV ni UTV ai TV3 agu na wo bia promote ne kasa tete ana be for so obi so nka kasa na wo ko for so obi so o ka wo sa kamrofo slavery na na yete wo wa so dem so me hwe videos na nsan brofo na aka ndinye hypocrite ni nya atwom ne bayia wa na kan voice me bro voice Uncle Ogbonu FM. I don't know what nan for TV zone say this nonsense must stop. This nonsense me say sa oba ken ho anwo ne ba yi. Madam ba ko okrum ha me say voice. One ne girlfriend na jai. Ne girl ne ka kire ne say me say oni so okofa akani. Nto onya guy no. I'm telling you. Obenya kan ni ba no wale no. Wo ya loss. Boy ne madam for santini. And a girl ne aka what do you call it? Gani. Sa otum for ye. Asanti be man wale mi ku asanti mi petu. Get we ji. First of all, sa otum for ye buy or the fence. Sa no buy then lumba de no. And na boy ndie ne status. The voice crowd ba wale asantini o. The voice. Oh, and na boy ndie ne status. But the status no and I'm many who ye. Mamma no trust say and so what? As my trust here no. Omo break up no. O catch them say mama say mama worry akan ni ayas and yes I man buy akan for. Omo nyan kan for. Yes of course. I'm on my break up. Gana go call over Ghana. Yes of me say.
Omo break up. Send them person man Let's back. catch them so 2 can you know bro 500,000. Omo yin nkran who be that? Them omo for education fund. Catch them. Mrs. Uncle we inferiority complex achichi wo mu nyina o. I will tell Now you. Mu nyina achichi wo mu. 500,000 catch them chiro man. Me the evidence I will bro. try. God bless. say, I can't 1 minute 30 seconds. okay, Say say the- me man on the man by account for intima me or any ninya. Na plan on so ne because na ma me no. When tie na ono de ma America. No ne na jai. Try buy. Kenka kani na koka asam na kire nka ni a nka bu ndo meka kire wo. So, munya sa politics because my politics na if you find this for no one dey try buy, no one dey win election. Sa ntimunya sa nkwasasam na wo so for aka tie wo na wo de nka kan wo ni nyame de ka wo ni nyame ne kasa wo ni nyame kasa na wo so nyame kasa kire wo so be try ba wo so ne betika tan ene ne wo cause MPP nkofo na e ba si ane imu ade sap code no si ya yegu ho enti wo ni be si a ye be ku cause wo ye sofo a di sofo me politics wo ba politics dia wo ni nyina na e kwa wi nsu no tie ne sense fini gu ani a na wonom uya no akọkọ water bi ene banku adi no atan ba bi nonsense voice Yo. mesaba me hiti That's mesaba it. God bless MPP me that say. Mama Pans bring when. What is a God bless MPP na boy na ya kan ni ana say girl na ya amfono aya kani frikumaso ne okumase what am for no. yes Oh, that's so ana over girl ne kan ai me fancy gan but ma me ne ba ware krum ha nti owo no akra ne gan ene ai aha nti sa ena Obenya asantimai passport we kura. Obenya asantimai passport de asem kura. pa me kanya easy o Ya te kwase bia na ye de passport ne che no nyame kura na e de ehu afofie se wan fa ama no. asem ma me to aso a Mama Pans bring when. Okay, that's my Pans are busy. And therefore bring. Therefore. Adam voice. Me wa ha me Yeah. nya. I find so to say. Say bako me ame ya ponkra. Yes say nzama yes ancestors for no mu pe wa ku no so mu nyanku o mu dikan board am wo inti Lawrence Tete no say bibia fa na adwim kakra me hu ni Dr. so Lawrence so Tete. me hu doctor wa jim saade me hu bi da ana me nya asen we mu ma yanhwe ne yanka ne because you school nyansa ne you fie nyansa open school nyansa no koduru nyame so wanya fie nyansa na wajim say here NDC for no mu kuta doctorate nyina mu kula school nyansa na ba fie de na abo mu sadun so aba akọ no kit kula fie de na mu ni bi ndina onze omu bi omu ano omu doctors no omu bi omu ano kasa obi ase ai me boa o de me kasa me boa omu doctors here ma mi oda we nka oba fefefe nka obi ewu anu mu a ka kasa animonyam ewum enso kasa na etunka ebon ohun wonu kasa bon which is nyansa no fie de na e manipa ya articulate no oye nipa ase nipa na wotindi ko nipa mu no omu ni bi well, a problem because say yet Ghana na obi tim so ka tell say ye can twi a nonsense ya nka nye bia nka me ka say how dare you ba dem nka sa nche no nanim ba sa se me di won nipa bi say no o de omo chichire man a enye because ni ombe bia ye entity mu NDC divide and rule Now, Obi say, acting board so land commission board so you can imagine nka so for there wa man ye o board so for but you see with this kind of tribal mentality or not dream already lands commission board so no danger. No, voice I can be because who's a political appointment, right?
obi a wo se wo ye nyame dwuma de udi nyame dom anim and dom na udi anim no ebetima ba say ebi ye NPP for ebi ye NDC for wontimi differentiate say wo guide omu nyina na se say ya wo na udi nyame dom anim a obi kasa akra ye o problem kasa ye kana ye o problem na ye region de na enye o problem Hmm. yeah political affiliation na enye o problem enti nipa bi se onye sofo ono na ofre no so ye sofo but me no to me no me hu so ye sofo because bible catch say duana aba no ene eri behu diakro enti aba na lord set also no ene eri hu say oye so ofri nyame ana so ofri nyame enti say aba no so so aba pa ye hu so so aba bone ye hu ba lord set de enye atwam aba bone kura aba apro pa na lord set yeso because ne suban ne ni ye bia nche so ofri nyame on o de ono na asem de yenya no because asa nipa nde onya aduan no odi a ya na ne wi ofise ni nuanom konde omo endi ono no wanya ba bi na odidi ntini ya na ne kasa ye no ya na odidi adidiem kasa nti ya na nyansa bia se da nim sa because ono no osi so menya so se o kanya se menya so se wa wo o ma bi a o tete omo na Yeah, wa from nyansa se of Moko, Sanko for some. yeah, onye sọfọ Ghana oyi asọfọ no mo no omo na ama nyamsum na nyamsum ya ya den no because omo suni na omo ban no enye nyame de no bi because o ka je obi so ye Kristo ni a o che se Kristo ni suban ne se so no ebi wo mu ba yemi so ho se omo na omo kasa no omo Kristo ni suban ne se so no ebi wo mu ana omo ne ye efata Kristo ana da bi ene Kristo de ebo abura omo sorry amanfo na omo bu omo di omo sika omo afu omo nye nyame dwuma omo nye asofo ndi ne yemfa sofo yenyi sofo no firi omo so na yehu yanim na omo create traffic e okwan so ma too much ena ma memra saa oba ya e friends awusi yembra ne so unze menya so okunu anase bi wona brabum na se bama wona brabum a ene se bama so be mani die pa se utimi wale oba jimfo saa no oba omu ade oba omu ne nyonko ma na afi wabuba ma oh ma bi se no de omukọ adwabo ase atam bi omugu ani mase ude omudi wachi ko ba bi omugu ani mase because nimdie no e na fe nyansa na agbo omu ni se usua ade na ukuta doctorate ukura yi na e na ebibia e no fo nko ba bia e mo nya adwuma ukura sa degree ni ni ade na e mo nya adwuma ba ye ba ne ode be bo abrabo na e fie nyansa no e na e de bo bra no ene na omu ni bi no enti na omu no ono obie na no kasa o kasa bia keke omu ohun nipa I'm bia ofu sorry, se adwuma mu na frame. No problem. ma pa se ne mi ya na wabam omu nim se ono onim nyansa ma wokura doctorate in doctorate yan fa anya hwi o de doctorate to a abrabo be na ogbo ofie ubie wa no kasa o kasa no enim banyam anase airtime o kasa eti nhwa anase kasa na ebon ohun omu bie o ma no kasa tantanta utimi bie wa no ka che esofo say I'm telling you anase I'm warning you say ubie wa no kasa menew hey Ghana ba enya wonwa asofo no say esomo na efata omu MPP was ya mo freedom of speech and omo the speech ya omo campaign ti ya fine there no asofo efo anya na omo ye press conference and na press conference na ira and na prayer tower for no mu nyina wu na omo ye prayer tower wo galamsey side ni MPP for omo ye galamsey campaign ni ade ba ye MPP for free power how many years ni me bi so galamsey no eje ya na said asokoso omutu gara na so omuda suit because minisa omuda suit Ghana yan kan okre minia nokre kapa se Ghana for yan kan okre bi niemu ye yantro ye ya hohwi se ye nwan fantefo no ye kase ya hohwi a moti ase se mo kasa no bia ya hohwi Ghana for ye hohwi ye kan okre ba okre ye mpe nokre wo ya brabum because nyema ye bia ne ye pesaminku nya ne e fa me ho se nyame a ene ye wo enye wo dia enye
Wahu. Okay. Yet galamsey Yeah. to and this for na to galamsey omu from head to toe and ne yeton Ghana Japade nyina mo no through the galamsey the gold mines omu nyina omu gidi nyina because omu ye camping ewum ba Ghana for Yo. ye mia ya no ye nka no kore Yo. aso for no omu nka no kore nya sa omu sha sese omu de bo omu so a ye nka bi mo mu Yo. edase ena That's so dope. it's still possible mesraw ade ba ko me bompa nyame mo akoma wate ọmọ akoma pa asẹm die bi why Yo. heat na ya edu ba bi ato bo ma ne nipa no nwie na wa heat ni so mesraw me tambia me Yo. pese wo de ma nipa no nka na asẹm Wasebo nwie ye ọka se nwie nyame a mu akoma. ọka na asẹm nwie a na wa so ne so utwa na no dia wa nya obi obedinda na no de ma nipa no nka na asẹm nwie ọka nwie na ọkọmite ne ho a on de ontimi nso mesraw why Yo. Me that so therefore. I think Kennedy. Kennedy. Oh. Yeah, voice bro. Good evening. Evening, Devil. I'm Adam. I'm Pacha Bonsoir. This I don't. Yeah, boy. Mr. Kowampono. Me that's a Yo, pay man. voice. Me chechi a obi answer.